Periuk masak ikan tanya mesti claypot mah. What are your favourite cooking set or what type? Must be camping atau Masa camping. Masa camping kalau tanya masak punya barang Periuk masak ikan tanya mesti claypot mah. Claypot lah. Sebab you memang asyik claypot. You Claypot. I rasa nak beli claypot tu tak, tapi I takut I masak dia berkerak je. Kadang-kadang kena lah. Adalah kerak. Ada. So I prefer claypot dengan cast iron. Okay, why? Okay. A few reason lah. Lagi dulu I memang lebih suka makanan yang masak dengan claypot. Okay. Lepas tu cast iron sebab dulu I tengok Mas Saleh punya video. Oh, dia orang suka guna cast iron. So I very curious. What is that? But it's quite heavy kan? It's very heavy. Very heavy. Tapi yang one of the main reason sebab claypot, I suka makanan panas. So claypot dengan cast iron, dia boleh retain heat. Okay. You know why? So you ambil video mah. So you ambil video, you masak. Selepas lepas tu you nak makan. Kalau you guna kena panaskan balik. Kalau you guna alat masakan yang biasa, dia akan sudah sejuk. Kalau cast iron dengan claypot panas lagi. Panas lagi. Tak payah reheat. Betul-betul. Lagipun claypot pun I saw your recipe, dia macam usually lah the Chinese kan, they call all in one cooking pot. Yes. So you tak payah nak masak banyak-banyak lauk sayur kat tempat lain apa semua. You put everything together kan. All in one pot macam tu lah. Easy lah, especially at banyak rice one pot rice macam one of the dish like claypot chicken rice macam tu. So I ada nampak juga yang macam you selalu juga goreng kan. Dekat campsite apa semua kan. So ada tips tak nak macam yang goreng tu macam dia pan apa dia punya utensil tu bagi tak melekat? It depends on apa alat masakan you guna. Kalau example kalau you guna yang non-stick then don't have to worry lah. Okay. So kalau cast iron, you kena season. You kena jaga. Okay. So every time lepas cuci, so sapu satu layer minyak lagi. Lepas dah cuci, sapu satu layer baru simpan. Mesti keringkan dulu. Okay. Lepas tu sapu satu thin layer of minyak. Alright. Baru you simpan. Okay. So kalau stainless steel you kena preheat dulu. So stainless steel dia memang ada satu skill lah. Kalau you stainless steel memang paling senang melekat kalau you tak tahu guna. Okay. So kalau stainless steel you preheat dulu. Okay. Don't too high heat lah. Just medium heat. Lepas tu guna sikit air you letak. Kalau air tu jadi berbola macam tu, then which means dia sudah ready. Dia ada berbola sambil berbunyi dia macam lompat-lompat air tu. Nampak bola-bola lompat. Lepas tu baru you letak minyak, baru you start masak. Then most of the time kalau macam tu dia takkan lekat. Sebab you buat macam konten memasak kan. So apa je yang orang kecam tu yang you masak je kot? So